国际新闻来看，乌海沿海克里米亚佮罗西亚南部最近风台随做大水，造成至少有3个人死亡，有将近200万人无电通用。克里米亚嘛宣布讲进入紧急状态。乌克兰南部的港口都市敖德萨嘛因为落雪，可是公路关起来哦，嘛有5个人意外死亡，10个人受伤。大型一直拍伫咧岸边，真侪所在淹水。风暴侵袭乌海沿岸，克里米亚甲俄罗斯南部外海所在，真侪建筑物损害。克里米亚环境管制部门讲，这场16年来上强的风暴，上强的风速有到时速144公里。Точки, которые люди торгуют, тоже очень много. Сказать, что прямо там весь город в них нет, я не скажу, но есть, конечно. Прямо перевернутые ларьки, ну и тому подобное, вот такое вот. В основном деревья. 克里米亚宣布进入紧急状态，8月休假1天，学校、幼稚园甲一寡社福机构关闭，当地居民被要求爱踮伫咧厝内，较莫用车。俄罗斯的能源部讲，克里米亚半岛甲俄罗斯南部有每甲200万人无电通用，已经疏散几多百人，也佫造成至少3个人死亡。乌克兰南部的港市敖德萨也受到暴风雪加强风的侵袭，有10几条高速公路因此封起。乌克兰全国有超过2000个村停电，有一寡所在雪是积到2公尺深。Катастрофа, конечно, серьезнейшего масштаба. Это даже не городского, а считай государственного, потому что осталось порядка 150-200 человек, жителей нашего поселка. На жаль, станом на зараз є загиблі, найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким. 伫咧这场俄罗斯发动拍了21个月战争，虽然发生极端的天气，但是几多万的乌克兰士兵依然守伫咧前线，因为大家拢会担心莫斯科可能会伫咧今年冬天对强电网络进行空袭。公司新闻，李伟林编辑。